So hi guys, sayutan ni mata pay sunrise cause mag-lechon ta, and today we're gonna go to Talisay Litson Food Park dito sa Talisay. Tara! Rides ta! Isda dong, no cost. Gaway. Ay, sa Litson, sir. Saan? Rapid. Napay man mo. Ano, sir? Kinilaw, sir. Oh, mara to tay. Pila po sudah 5? 100 yun. Salamat. Kali kuwata din mingga daya. Din ko ano ko. Kaon mo sir? Di putos lang. Tapos lang. Ay ko. Nabilig man. Ari, ma'am, Litson, ma'am. Dudugo lang. Doon ka duduggo. Sunod gamay zay. Kawan ni pagpahira sundang. Kaon? Kaon? Ano ka puso? Ha? Puntos? Ang sa pilahin.
Kaon? Ay, dugo-dugo pila ka. Ma'am, ari ma'am, gagmay na lang. Ma'am. Ibutan lang nga rin eh. Apil lang doon, adugo-dugo. Alright. Arrow. Wala kayo. Mana to sa mga adventures dito sa Talisay Litson Food Park. Muli na may para mga on. Bye bye bye. Ooh, ready na may mamahaw. Mm-hmm.